Диккөл кистемерде оттускуота астан агыс класстах юрак ката катынан үллен халабыта. Тыжында осуш алтуунатта юрак бастыгы директоринен Алексей Николаевна мүшелләбите. Тыжында осуш 11 жыллакка оттускулу болбут. Бастыгы директоринен Николаев Иосиф Игнатьевич үлләбите. Икитинчеки жыллакка болбутугар Абанат бойдун Тавра кавалера Дмитрий Иванович Петров атыңерлибите. Тоннула осколобутугар военно-патриотическая хайыска күскөлөлир. Оны таханан осколобут бир хүрүн хайыскатынан болар. Оны осколодаттан идега уюр окурдук. Осколону битере олордук. Хавашык, екат кондитер, столяр, ис, бюрактар химдействен алан түмүктүллер. Бүгүн осколобутугар 300 сүббәһәтте бернәтче, бүйөнтүт, учута, олортон 35 педработник үлелиллер. Кеннеттен 16 отличник образования Республики Саха-Якутия, Российская Федерация Оксайрахтаханин, Бочоттах, Уляхете 5, 2 учталдар онна, 2 учутал Российской Федерации президентин гранын кайкалары. Бу Улуспут 110 юбилейнин коллективин ататтан 7-lik